5 tempat wisata terfavorit di Banda Aceh. Jangan lupa di-subscribe ya. Number 1. Museum Tsunami Aceh adalah sebuah museum di Banda Aceh yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, sekaligus pusat pendidikan dan tempat perlindungan darurat andai tsunami terjadi lagi. Fakta yang menarik, sebanyak 706.646 wisatawan mengunjungi Museum Tsunami. Number 2. Ulele. Objek wisata Ulele selama ini menjadi primadona wisatawan lokal berlibur. Selama ini pantai itu hanya dibuka sampai sore hari. Pantai Ulele menjadi sumber pendapatan warga yang ada tinggal di sana. Rata-rata mereka menjual jagung bakar, minuman, dan lain-lainnya. Di sini tempat destinasi para anak kuliah untuk refreshing sejenak, menghilang suntuk. Tempat ini banyak sekali pengunjung yang berdatangan dari luar kota hingga mancanegara pun ada. Number 3. Number 4. Spent 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I. Number 5. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true.